Monim. Yes, I can tell her. Play when you are from Oba. Airport in Bisham. Where's he from? None member joy. But yes, a member was Asante. Okay, you after that you blah. Wow, don't hold back. That's also that's a Cameroon Swadia. Kevin tell about Kumasi pe and a Kobe on Asante member from Asante what Domabusia. Omuma Kevin Taylor warning say Kumasi man travel be obetimi anant na mum men share him fear dear share and one to nina yansi hono mabusia edi enti na sa warning we e kwa Kevin Taylor e greater one TV like comment na share unya subscribe ya no unsubscribe ya ma ya follow your Facebook Instagram na fe TikTok ni nyina e greater one TV abusia se nyina be kaya emre bi atwam Kevin Taylor no wo US memo nya ma Ghana no and some say no kaditi aye rotun for. Is part of the responsibility if you want to be seen as a big chief. That is why Otunfo does not play with this kind of little jobs. Also, Mr. King, Mr. Chief, Nana. The work we started as Ghanaians a few years ago, we have not completed that job. And that it is upon us as leaders to come together again and complete that job. It is the president, out of respect, told Otunfo that issue that we all started from Kufuor time, Ebabesi Eye Ekufuor time, from Atamils, Mahama, Ekufuor, Ebesi Mahama, the president of the Republic, President of the Republic, John Dramani Mahama, Ekache Otunfo say, Ejuman nana ye wiye. Obanyansa fuo fa ni die kwan so no kache Otunfo. Ade achinya impetekuma. Maka kire mo me say. Me ende bi gina ho na mo san kwasiafo na mo gina ho trete Otunfo say, "Otunfo, yesime ngobo ye, and Otunfo ukobogwa." Me say Otunfo be yimi ejamo efise mo ye nwan. Munni munyansa. Maka me say mo san kwasiafo na mo hu mo asantefo no. Asante hini kura mbumu se mo ya asantefo efise mo agimi. Kasa efiri mu anoba no enkyere se mo ya asantefo ma. Eni tira oba asantememu a nipa dodo mo asantememu no mo bumi eche mu bia mo titi social media se mo ya asantefo. Na utie Otunfo letter na PZ fo nyom nyina na tebrofo. Oba asantememu a nipa bebro no ntebrofo. Eni tira de bia no hu asanteni e ka brofo a na wo ho afo. Se hey, asanteni pa na ka brofo sei. Yeni sebio amanfrafo yebedane adehye. On se endemu a mosom ya asantefo no madane mmoa. Endemu na muti social media e promota be mu se nwan ma no. On se ende madane mmoa. Otunfo se tutu onti asanteni otie nyansani. Enti waka asasem we pe ena ene Kumasifo na asantefo ebo ne de to ho. Enti Kevin Taylor nkasa de metimi akasi sudua se oni asantefo ani nyanyan. Ebusi ayen na ye nim ye wa ha sei na nanu ada. Kevin Taylor ba Ghana okopie mu wo court ne nam ho a de hu ya ne se what radio station bi so what so say what say adechi anase enche oba Kumasi. Metima catch us ende me ba beko Kumasi. Okay. Metima catch us ende. Obeko Kumasi. Me nana ho. Nana piao me do. Me ba Kumasi. Bibiansi. Dabi ho na me free. Papa bi ate warning what was that video no? Papa ben. Papa bi yes or no US or no bitia bata. What dey US or tin. And I just me. Say or US ntanwere so. Press baby ekutimbre ba betina so e boga. Me sanyo man me tie. Me ni Facebook page gra. Me personal Facebook me ni bi. Personal Facebook ni. No. Me aka na adwuma de. Into social media here tag Kevin na oboda. Me bibi amba me ho. No, I'm focused. I'm doing my job. John Mahama has to succeed. NDC has to be in power for 42 years. Machechira to so 42 years. I mean Shabompa Yeguso. Be beyond to Mrs. Sano. 42 years. Yes, Obian to Mrs. Sano. Me catch on say, I bet you 2 million if you are Asante region. And every day I talk, and I'm here. People like you, there are people behind the scenes who work so hard. That's true. You get it. Now MP before you see a Jimmy. But me person me can't be seen and saying court in some because I respect the court. I respect the courts 100%. The decision of the courts, I respect it. Okay. Wherever way it had gone, Biano, I would have respected it. Okay.
So be so a killer chairman nasa or Jin say Embran Yejmo Ghana. Only the Ojin say me any bini and Embran Yejuma and Embran Yejuma. Okay. Yeah. Echo left to echo right to our respect the Supreme Court. That is why my court know the respect, and I came to stand before it. And I told the judges, I am present, Your Highness, because I respect the Constitution and I respect the Supreme Court. Inti, boss, Ghana ni judiciary. Me, what I can say is, I know say I'm not for sure chairman. Oh, and this is now Jesus account. They be have a board in Jesus account. And some of you Juni and I Jesus so for you. Okay. Okay. It's me an account. And you want account? Oh yeah. Say yes. The phone number cramo. It's a complicated. Yeah. It's a vehicle. But me sure I get some person on better questions. Okay. So one more questions with me about. No ba Kumasi ni so abusia woni one funny thing is us all ba menhia ahemfia ba abechia yewura enti ho na abrantie bi se o ba Kumasi yewura de bia no onka hwe na momo no na anka hwe me de meka bibi meti menhia kwan ya no twen so ye bema te zemia bra na beto pewa menhia na me wono ma be twen e ba ha anofa 5:30 Makanya Kevin Taylor Oma. The sister Oba Menshia, I go to oh, a weapon, me weapon any cramming. Oba Menshia, Missy me doing me, Kevin Taylor. The Bechiro Shiji. Missy Menshia, me ba Menshia. We ba 5:30. My bed where men who said, Wabaho. Yeah, try copy next week. There's a back menshia dia. Retro shikiai. Namisi Oba menshia. A pen over fast on. Pamenshia. A pen over fast on Kevin Taylor. So we will go. I just see. Oh, the train, my bed train, woman. Kevin Taylor. Abetanya Oma o kan say ura wo enti abusia we nyina nkoda no na ekuo ya meka na asem fimfiti ase se ye friend Asante wodom e wa Asante memu issue warning kese de ama Kevin Taylor say obetimi edi na tem so oni Ghana ha ye nsi ukwan esan se why wadwen se sebi adibu adibu umu mpanyimfo na mmom se wonye bema na wonnim na wutu nan si manhia himfie ananse Kumasi ne mpotem a ye hwe be kire se ye Asante fo Asante wodom Asante wodom yo we de Asante wodom eku ena wodi wani huni na ya tonkra akoma ye nia Kevin Taylor yeso abakroma yanka ya to ade ama Kevin Taylor ne se wonim na onim na muso mmono na onye na adwene se oba Asante ma ma becha otumfo anko obehu se yes ebetente tukwa akire no ye chiri kwa ye nini ma se ye chiri kwa ye nini ma aza Kevin Taylor wuti aboto na wudi otumfo atam wudi achiami atam na wasa abechia no sa wa na sumia so a sa ko no kwada sumia so na gene je okan no enya die se ye be preso da sa Kevin Taylor so be krom ya se oba becha nana even sa empanifo obi amuti enka mun kan kira no so mo sikoma mun kan kira se mo sikoma se oba becha otumfo because utri ni achami atam na unza mata oba cha achami enye ye eti yesraw ye de asumbiam kwa so ani ya mausa kokobon kan semi tie ni ye wa banka ya ode ka ba bi ade ama ono trawa ono yire no ma mo trawa unya ode sa ko obroche na ye ko ba Asante mama die enye wa gele da so be wura se ura Asante mama empokra na kasa pese wo komensia ura ampo wo komensia eti esaw ya ka wasu yai Asante wodom ya de ani ateta ho ya ka ba bia wo be fa na wo de ba bisa ba besra kwakia ya nana sa wo pa ya ka chirawo
kyerɛw Kevin Taylor yɛka kyerɛw efi nɛ ɛkorɔ yɛne ni bibia efi nɛ ɛkorɔ no yɛne ni hwee mɛhyia yɛnhwɛ ahemfie hɔ yɛnyɛw bibia wɔ hɔ ma Asante odom yɛne yɛka asɛm yɛ kyerɛw no na sɛ wode wo so wɔ bɛrima a wode ɛbra na me sa branch me hu de ha no kwa ho wa nyimfie yesa me hu ni se oda so nyeso odidi a onum kwan na le be bi o jira opa na o kase be sa nsem hu me a ti a kyerɛ me a ya no hemu wa ti be ma ye ka kyerɛ o mo se Asante ye o mema enti we strong warning ye di ma o Kevin Taylor jeye what in abehia what in abehia in fact they show police ye show soldier ukuba puma apuma enti ma ye ka kyerɛ mo what ye ka kyerɛ mo what for ya Asante and ya Asante ye be war that ye Asante for sound ya Kevin Taylor jeye what in abehia for ya mensia ye ka kyerɛ mo what who ni ohiri bi oha who ni na bi oha obo ohiri ono ko tia no nti wi asi man nyina ya sene warning and pamba yam nyina mekuina say be a night say why everyone say national security who born dog mama ya catch you Asante odom kaka pese yeka ene se Kevin Taylor enwo ho na doso me ye sure se papa wa ahemfie se wo pe obi akochia na papa na se woko ye ne uni business bia wa Asante mem se wo yo bia ne ontale ya hyehyɛ wo kula sini wa ba 2 times ontale nyina anye pesi bia o to ase kwa wanta so kula sini uni taste kwa na ono ogro ehwo anua officer Asante mem no 7 players en kwasiafo na ebuawo officer mem ni a enti e de adobra wo na ye pe sawaso obaba wura mu a yeso ye mema ye twa ne okrom ha untimi medidi akyame atem se wo yo bia wo tiwo yi medidi didi akyame atem na wi abesa wo no fo abubo se wo no fo na abubo se wa bo brazil ni bi kura yehu enti ya basa ya ka kyere ne se ahade yenya no ye ntwa da bi mechia wo papa obi anu a wo papa kra no ye ni no okrom aso yo yene enti ntwa da bi ma papa ho ye hini hia ye se wo baba wo hwe ya baba ha no abekwa akoya asem foforo se de national security for na bo ho bai enti ye mpese no obi abenya ntawantawa enti Kevin Taylor woni wo firi na ba ha kontran kan wa breso a na usako ya basi akache wano Asante odom eko ha Taylor o se sebi so se bi eburu Asante ahimfie eho ne anu wi manu kokotwe o eho ne anu wi eho bon ene de opede o ana wi no ba be chie yi me so amampanini una ade ne baaye njani katate wo ya jeste wo ma soja na se posi anase enese skite bi etira ye be sia centroma no e be ju usem kapitela ba ye be sia to be yi amamu sia ma santimai God and some of Kafa Santiwano, Papa Biani, Sabi, Emia Mani, and Yano, Fast for Emia Mashia, Yabo Bla Esuno, who can say, almost I never paid your Santimama. Miss let's ask it for some person a man more joie. Mon frère que say, you see a young one. C'est Kevin là-bas, elle a Asante Mambashi assez. Les personnes qui ne pas si ne sont pas so what do go right here. Moi je assez à faire mon bureau.
ya man ko hu ye wura ya himfere ho bon ye de apia de sa ya no wi ho e be no so monim yes kapitala pray when you for no ba airport ne be shia we see from nane member joy be chimi ya chese e member wa Asante wo ka ye mu ya hwe afa na du bra wa do ho ba na sa so be ho asem na se kama oni so ade a ye bolga jo e chedi an kadi ma no o man pani so tie ni a muna meko tra vice president fie e na message security e bo ma o jai no o ponchi no o di etem ya wuti wo ye nya te so ba bo man fee se o na ti o jasem bi o ko tu e twem no mo ya tanti die ye de nya e twem ko tu die no mo je ya Asante ke ye nya e ni mi topa e se so pe ro che o se Asante odom ya wa ja eti yeso biara ya wa ja eti yeso biara ya Asante wodom. Asante wodom. Enti abusia ni nyina kwambra ni se Kevin Taylor wo Kumasi anase woni Kumasi de wetima kan se Kevin Taylor ni Kumasi e beto social media ni so emre se Kevin Taylor aba Kumasi wa se free play wa aba Kumasi. How would you know say we see free plane me Kumasi asase so no lande ye e bi kro si ya no okwa akran cause ne dressing we bi no de call eye radio station ni so nti e be dan hunu eye Kumasi a enka Kevin Taylor ba menhia himfie na ya ukude ne panka na nka ebehia no esanse nenso media for abba de mwe wa himfie nti so far se wantimi ama menhia himfie na ukude ne de Kevin Taylor eni Kumasi okọ court ne nyina yehu Kevin Taylor e wo court o se Kevin Taylor ahye ni suit ahye eye ka na aboni nose mask enti nyina hu se Kevin Taylor nie okọ radio station yehu ne dress na de call se Kevin Taylor nie enti Kumasi nso e de na kire se waba Kumasi asase so enti de meka asisu dua amana si payni se Kevin Taylor eni Kumasi so waba Kumasi na osi Kumasi asase so a meje de se yedane a obeka otum for 30 ho am yehu se yes waba Kumasi obeka kejeti aduba am yehu se waba Kumasi na afei wabo akwa wie no menhia himfi eno de yebetimi aka asisu asini PS ni ta se Kevin Taylor aba Kumasi greateronetv TV subscribe so nyanya ya like comment na fe share no dofo bi nya bi enhwe ave follow Facebook Instagram na fe TikTok ni na greateronetv TV mo somfo na chede